Kebra hini ang neng Karbi Anglong Primary Teacher Association ang mahang kitek ani dipu kapta amit hangsa hemalong katalon. Hamren along ingdeng trok Kebra hini kapta mahang kitek ani katalon. Samelang so blok Congressman Dokmuka amit hangsa hemalong dharna kangni. Kardom kat news birta thanbang niliaron lekthe non birtang tonpen arjik tha Karbi Anglong Primary Teacher Association atumpen freni phai kep arni trok kebra hiniang deng kapta mahangi thek arni dipu kapta mithang sahem along katalona birta pherangke Stefan teron pen birta nang pale trok kebra hiniang deng kapta mahangi thek arni katalona me along alhi sar poaman pen All Assam Primary Teacher Association abidi sar bakhok chandra kolita phapang jangaluhi aman pen senior reporter Sanju Bora Rahul Amin, Robul Kolita, All Assam Primary Teacher Association of Kongchunbang, Mrinal Das, Kapta Ame Pi, Lang Tuipi, Rong Pipi, Kongchunbang, Probin Hanse Lapen, Penangan Kitegeding Atum Chitong Dun Si, Tanbang Atum Kisungolam Lapen, Kenang Jia Sondon, Perangke Atum Angno, All Assam Primary Teacher Association of Bidisar Bakhok Chandro Kolita, Penang Pachinidun. সদহম কৰ্মচাৰী পৰিষদে ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী শিক্ষক বিষয়াসকলৰ যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাসমূহ আমি সমাধানৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ যিখিনি দাবী মানি লৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ কেইটামান দাবী বাকী আছে তাৰ ভিতৰত হ'ল যে আজি আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ কাৰ্বি আংলং প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ এই সভাত উপস্থিত আছোঁ আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পদটো এইটো সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বহু বছৰ আগৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু সদহম কৰ্মচাৰী পদে সিদিনা এই দাবীটো আমি গ্ৰহণ কৰি লৈছিলোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰি গোটেই বিষয়টো ৰাজ্য চৰকাৰক অৱগত কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি দেখিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিম যে কম দিনৰ ভিতৰত যিহেতু এখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে কৰ্তব্য আছে এই পদটো সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু পদটো সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকক দৰমহাসহ সুবিধাখিনি দিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে সদহম কৰ্মচাৰীবোৰে কাম কৰি গৈছে আৰু আমি কাম কৰি যাম মেডিকেল ইনস্যুৰেঞ্চ Karbi Anglong Primary Teacher Association West Karbi Anglong Pen Preni Phai Kep Arni Hamren Mithanga Sahyamlong Ingdeng Trokebra Hini Karbi Anglong Primary Teacher Association Amahang Thek Arni Alira Chamben Katalona Birta Pherangke Hundor Kropen Birta Nangpale Ada Porphai Ner Kebraj Tima Porpen Chandra Singh Dera Dunmei Phu West Kapta Pen Song Alama Ka Pangjar Pen Sijai Mek Pangcheng Pon Aphisang Pi Icon Timung Pi Rapchun Bang West Kapta Pen Japon si Karli Tang Thanbang Lapen Thanbang Pia Tumaphan Milur ke Kai Pen si Kachikimo Asai Patopon Ada Porphai Kresia Porpen Chandra Singh Dera Pen Mai Chapahim Phu Pon si Radame Pi Paman Pon Mayalong Aluhisar Puaman Pen Kesang Tanga Thanbang Hemari Teron Bronson Teron Lapen Kareng Ronghang Pia Tum Chitong Dun Mayalong Asitin Teachers Gathering Center Kija Tumda Chitong Dun Mayalong Hirjir Lunjir Lamjir Kachathan Kachapar Chu Pen si Pini Alira Champion Chitalon Chitali Pon Pado Anparta Kachopa Luhia Tumpen Kosona Oda Dur Pen si Thanbang Lapen Thanbang Pia Tum Chipindeng Nangjima Alam The Chithan Chimumpon Kapta headquarter bange Dipulo Diputa nin ditumda West Sub Kapta long Katalon son sa si Palon son sa si blok long da Palon si Pini ni tum labang swa Kapta mahanga thegani Katalon pon thege bangani tum si Kopai ki me pulo la pena bang swa mailong Pini ni tum hala kachu pha bang chu pha oita Pini bag mang ka aning ka rong pen la hamren angkang lu pen la ama teacher tum nang ji tong dun bang ka phai ong pik la sini tum ning thedo la pen si ki ju si bang Kapta an so se pang tang nang pen sini tum ta Pini ka do ve thengno ta pachini do Karbi Anglong প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ স্থাপিত দিৱস সেয়ে আমি ৱেষ্ট কাপ্তা হামৰেনতো আমাৰ কাৰ্যালয়ত পুৱা 8:30 বজাৰ লগে লগে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে পতাকা উত্তোলনৰ পিছত আমি স্মৃতি তৰ্পণ তথা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি চাহ পানী জলপান লোৱাৰ পিছত আমি পুনৰ 12টা বজাৰ লগে লগে আমাৰ মুকলি সভা তথা জেনেৰেল মিটিং আৰম্ভ হৈছে তে আমাৰ এই সভাত আমাৰ ৱেষ্ট কাপ্তাৰ উপ সভাপতি শ্ৰীযুত চন্দ্ৰ সিং দেৰাৰ
তেখেতৰ যোগেদি আমাৰ সভা পৰিচালনা কৰে লগতে আমাৰ ৰিটায়াৰ্ডসকলৰ তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ ওচৰে পাজৰে আছে তেখেতলোকক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আমি তেখেতলোকক সম্ভাষণ আদৰণি জনাইছোঁ গতিকে আজি এই দিনটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আমাৰ সদৌ কাৰ্বি আংলং প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন গতিকে আজি আমি সকলোৱে আনন্দিত আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত কাৰ্যসূচীৰে কবিতা গীত বহুতেই আবৃত্তি কৰিছে গীত পৰিৱেশন কৰিছে গতিকে আমি খুব আনন্দিত ভৱিষ্যতে আমাৰ এই সংগঠনটি যাতে আৰু অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ কামনাৰে আমি এই কাৰ্যসূচী সামৰণি মাৰিছোঁ কাৰ্ডম BJP government ben parliament long farmer bills act kedeng pona putha Karbi Anglong district congress committee atum Samson Singh T memorial park along freni phai cap arni adapor phai cresia pormalom pen arni tili sia poran kache songa sai kedeng BJP government tum farmer bills act parliament along kedeng putha Karbi Anglong district congress committee pen difu Samson Singh T memorial park along in samjin pen kache songa sai kedeng Assam Pradesh Congress Committee atum pen kaping khara teng Karbi Anglong Congress Committee atum pen ta farmer bill act along kache kroi dun thek the ang thek chepak lang dun lasoka je song along Karbi Anglong Autonomous Council yem barim rotoning ti APCC spokesperson Dr. Mongwerong Pilapen penangan Congress klembang phubang phia tum chetong dun tame alang tum chi withdraw nang ji pusi nili tum ahin penta ladak sodak pen alang li tum han kichu claim kichu dam asok asang hormu hortar bir he ador si tame bu bi tha kachu pangreng ador an si tame ili tum ili ning ki hang la sarkar lo itu non ke do bom a sarkar lo minister matsi hala dakke jitu ke chi resign tame chi resign lo alang list tame ka do ka bechini lo ar prit singkor badol hala ide hala tame chi resign lo alang dissatisfaction la pena so bill ke chok che wala dakka do ka be India surat hanstame paklang la sipini ni tum la dakki dostame Karbi Anglong district congress all India jitu non farmers tum han ki chidan kitiok tum han ki chidan ki tum ta ki chidon do nang teklo la so circular things ni tum chidan lo la ke all India pulote Morni si nili tum thala dak Karbi Anglong da na effect basically BJP atum ke claim ke chok chia pathak preni phai cap arni samelang so block congress pen party piponsi dokmoka methanga sai hemalong amat dharna ke padopona beta pherang ke James Milik pen beta nang pale dharna ke padopona long aluhi sar puaman pen working president Ashok Tiron chitong dun alang lilong dun mai puratul Tiron son CM Barim Bija Singh rong pi pen an parta samelang so mihila congress committee pen Veronica Tiron pi pen chenglok penangan congress along klembang phubang phia tum chitong dun pini dharna kangni along jesamet pet BJP atum afhan ke jongpon lake kedam tang lok sabha along anti farmers bill kedeng pona puthak laswa teng pulote ili inglong aswa tungke rengdun ne pini Karbi Anglong dat kalisi asam angkang pia matta bangswa puthak si dharna padopon lo pusi kachetong dun aluhia tumpen lam the jaipon Made pangcheng chia prang mahamaya block mondola sa hempen dokmoka hi thiang kang an ajo armu ka chejenga phisi mai padopon non malam so poraphan birtang mointon pan iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at
7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo piputhot birtalong wangthulo Meghalaya hoikidai registered football club doana phan kelangchari pon Umchera Sport Association pen party pipon si club atuma phan football ka chapate prenify cap ani pen pangcheng pon tanglo Kecheng si kangpua jai Megalong MLA Dr. Mansing Rong Pialuhi Sarpu Aman Ben Jitongdun Alangli Long Border Board Chairman Richardson Hansela pen Minority Board Chairman Joy Singh Tiso atumta Chitongdun Kapathu pangcheng chea prang Umchera Sport Association ahin pen MLA Dr. Mansing Rong Pia Phan panong si Pinpura lo epak pajirdun Pinpura lo alam thelake Umchera Sport Association pathua klamalong an socially racham ki bithekjia phansi kimang padopon Arni gyangsam por phai ke thom raj team por kangpua jai Meglong MLA Dr. Mansing Rong Pi pen ajoksi ingpupon kecheng si arni ke chapate lake tapat FC pen langhem FC angbongsi chapate pangcheng pon nat angbong kapathu chiting prat aphi langhem PFC atumsi gol thom pen kicheng si kapathu chepahai pon Meghalaya hoi kidora ra phan anso se kapathu ahin kaba prangdun thekjia phan akenang sot ason an ke sarkar ahin pen nang chirap nang chito dun nang ji pusi Umchera Sport Association achun bang James Tiso pen pherang kyang no ningje pon menangan kiklem kolam si ason se public toilet no napen ke open stage la tipne changing room posita atemala border area ke nilitum association isivet badak clubs dopik asi pas yung si itu mapan nang rap tu lote itu local area mate la border anseta isi our side mate ilo si joyke longpon po la hoya askim ni tumpanang di pon lote pensi nilitum laso local MLA anseta chopalo Football kapathu ajai Megalong MLA Dr. Mansing Rong Pi pen ninga klong pen pherang ke atuma phan kachathan pon pando Hanjang langso hawar hanjang langso Karbi rong sara maya mai phu soi terang arta throk kep raner kep penanga narji kiding pen ke sugo cholong long ajok preni final kep arni tili hini apor malom arong chiwai joilo Karlitang soi terang ke indut hanjang langso terang arong asar thela pen hanjang langso Karbi rong sara maya long suri hini ra great troxia ningkan pensi mai phuar pu ke deng Karlitang soi terang pharuk kresir kebra phokebra hini aningkan mati jonga chikloni phai thong kebra isiarni si pirthe kahache Karlitang soi terang arta throk kebra ner kep ke plenga hutsi amek chilo alang lichor sangpi kasang timung pi lapen alang li somar sangpi priti terang pi sangpi promila terang pi lovely terang sarsing terang noksong terang sangpi gita terang pi lapen sangpi mirdan terang pi atuma phan pamote kanglo alang li ke japon pena jok si hanjang langso arani ingdeng trok an talon longlo alang li hem hanjang langso KCS aro pen humri dam si Karlitang soi terang akar jong chomrong me ke parap dun long jia phan arna marni ahir hang pidun lo pusi KCS hanjang langso aro pen Jameson teron pen Trison lek thia tum pen birtanang pale Karbi prime time bang lapan sikang ton poiro domi thakme kurang thu